province Ituri kwenye kunayo territoire tano ya Mambasa, ya Njugu, ya Irumu, ya Mahagi na ya Aru. Ile ndio Ituri yetu. Sisi wote ni watoto wa moja, tupendane. Bageni ni babaya. Bageni biku nafika kutuambruye. Barishese ya mingi ba oro, diamant, petrole, maneno yote kwetu. Ndio maana habapendi si tukue na salamu. Kama tunapendana, tunaacha gomvi, tutakuwa mzuri sana. Tutaendelea na development, tutatengeneza mwingine wetu. Kuna nini? Nasema pole sana kwa hii jamaa. 2021 tunakufa mingi, 2022 tunaanza kukufa. Kama na waka nyama mboya jua kule. Sisi binadamu tunaua 62 hatukule. Après ile massacre wanapata nini? Haya, MONUSCO, haya gouvernement central, gouvernement état de siège. Dans un état de droit, on puisse connaître ce genre de massacre et que l'État puisse garder son calme. Nous ne pouvons pas imaginer un jour, lorsque la population que vous dirigez est massacrée de la sorte. Dans un but de ne jamais trahir les Congos. Jugunandro mari ako balidi lotso ako jini kokana ako nyonga kokana ako jura ako jipe kuna ritsu lidi loko baba nataka amani muituri yetu. ile kwa wakati naomba mimi na wewe sijenga pamoja, hapana vita siacha siaka ile mwenyewe kuna uwa yiko Ereketa Vituri ase Matonga kamboka na bitumbate. Pourquoi toujours la gueule? Bitumba banzo kune peuple toza konyo koma enzambe tolembi mingi bitumba elekina Ituri Eta obsinge